So guys, nongeye kugusuza kandi ngo haye nikaze n'ubundi nk'ibisanzwe ni Giro A1. Ubu ngarutse hano noneho ngarutse hano nje kubabwira kuri iyi video ya Barithazal. Video za Barithazal rero ni video zacicikanye hirya no hino, ni video ziri gutwika. Banza urebe hano. Iyi ni message, izi ni message z'abantu bari gushaka video za Barithazal. Urabona yuko barenga 1000. Nimero zanjye reka nzishyiremo aho ngaho mbakubite video za Barithazal. Nje nawe abantu benshi mo barazicuruza, nje nago ndi kuzicuruza. Video za Barithazal niba uzishaka ndaziguha rwose ntari ukandema aho ngaho munsi ujya usa n'ujya muri comment nimero uri busanga ya WhatsApp unyandikira ngo kubite video za Barithazal. Uyu mugabo nta nubwo asanzwe dere yanakoze n'izindi video noneho ari kurira umwana mu muhanda rwagati. Izo ni video zose uyu mugabo barimo baravuga ngo yakoraga business ya pornography acuruza agira ibiki, ariko ni ibintu birimo urujijo gake, ariko abantu benshi niko bashobora kuba bari kubitekereza. So uyu mugabo rero afite n'izindi video arongora mushiki wa perezida. Ibyo se byo wari ubizi? Nyandikira hano inbox ngiye ngukubite video ku bwinshi. Video ndazifite. Hello guys, abantu mukomeje kumbaza video za Barithazal rero video no kuri rwose ndazifite, ariko abantu muri kunyandikira muri DM hano kuri TikTok ngira ngo murabibona message ndimo ndagerageza kubasubiza nyine ngo mbaye nimero za WhatsApp bikanga. So uyishaka rero nyandikira WhatsApp nona 0788924455. Ariko muri video zose ndi gukora muri comment ndimo ndasigamo nimero za WhatsApp kugira ngo muze kubona izo video. Abantu rero banyuze kuri WhatsApp benshi bazibonye. Naho ni wishaka nyandikira kuri izo nimero cyangwa ujye kuri profile yanjye, naho hariho namba zanjye utunyandikira kubitiye video. Ni video nyinshi cyane wenjoyinge byatanje. Barithazal none arimo aratwika, yakoze n'izindi video. Kuri video 400 yongeyeho video 442. Abantu bumiwe.